tubashimiye ko muri kutwumva. Ku isi hari ibintu abantu bisanisha nabyo bikaha umunezero cyangwa bikababaza. Iyo abantu bakwikomye umva uko bavuga, arya nk'ingurube, ateye nk'ingurube, yumva nk'ingurube, akusa nk'ingurube, agenda nk'ingurube. Ku isi hari ingurube zigeze kuri miliyoni 755. Inyinshi muri zo zibarizwa mu Bushinwa na Koreya y'Epfo. Ingurube ni itungo rishobora kuba ryakororoka hagati y'imyaka 10 na 15 itabazwe, itarwaye. Ishobora kuba yabyara ibyana biri hagati y'icyana kimwe kugera ku byana 23. Ubundi ku isi ingurube zihari zose muri rusange 1/2 ugisanga mu Bushinwa na Koreya y'Epfo. Icyakoze mu Buhinde, muri Amerika no bakora 1/3. Izindi zisigaye zikagabanwa mu bice bisigaye by'isi. Tubahaye ikaze. Iki ni ikiganiro uruzi ko mugezweho nanjye Biti Mwanafunzi. Tubahaye ikaze.